umukino tugiye kuganiraho uyu munsi ni umukino wahuje ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Osasuna, akaba ari umukino wabaye ku munsi w'ejo ku isaa moya n'igice, akaba ari umukino waranga ikipe ya Real Madrid itsinzwe ibitego 2-1 n'ikipe ya Osasuna, mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid batsindiwe na Vinicius Junior, ku rundi ruhande rwa Osasuna bari batsindiwe n'abasore mu ba Budimia ndetse na Raul waje kuba ashyiramo igitego cyashengwe cyane ikipe ya Real Madrid. Ni umukino waruhishe byinshi, aka kandi tuvugana ikipe ya Real Madrid iracyari ya mbere ariko byagateganye, mu gihe FC Barcelona yabitsinze umukino wayo nta kabuza iraza guhita ishiramo inota rimwe hagati yayo na Real Madrid ubundi iyobore urutonde rwa shampiyona. Tugiye kurebera hamwe rero urutonde ndetse n'uburyo ki abakinnyi ba Real Madrid bitwaye neza, turebere hamwe n'amakosa Real Madrid ikomeje kugenda ikora bigenda biyagarukaho ku buryo idashobora kuyobora urutonde rwa shampiyona birenze icyumweru kimwe, kuko nta gihe bitwaye kugira ngo iyi FC Barcelona mu gihe iri buze kubitsinza uyu mukino ni icyumweru kimwe, ubundi igahita igaruka ikayobora urutonde rw'amakipe yose muri Espagne, ndetse harimo na Real Madrid iri buze kuza iyakurikiye. Ikipe ya Real Madrid nimba ufana ikipe ya Barcelona cyangwa se uri umufana w'ikipe ya Real Madrid, kuko niyo tugiye kuganiraho, iyi Osasuna ntabwo turi buze kwivugaho ibintu byinshi kuko yakoze ibintu yagomba gukora, ahubwo iyi Real Madrid niyo ifite ibibazo bigiye bitandukanye. Ndagaruka kuri Daniel Carvajal waje mu kibuga nyuma yo kumara igihe gitari gitoya avuye mu mvune, yaraje ariko ikipe ya Osasuna yarafashije uyu mugabo Daniel Carvajal wa Real Madrid ugasanga niwe bahengamiraho cyane. Ikindi kandi ndagaruka kuri Kylian Mbappe, ni umukinnyi wavuga ko yakinye umupira yego yateye shot on target zitari nkeya, ariko ikipe ya Osasuna turaza kureba ati yamushoboje iki ku buryo umukino warangiye Kylian Mbappe nta gitego abonye muri uyu mukino, ahubwo igitego kikaza gutsindwa na Vinicius Junior. Ni tactique na amayeri y'umukino. Iyi ni Manda Sport TV ukugezeho, kanda subscribe tuzajye tubana buri munsi. Ni ukuvuga rero twihuse cyane mu kibuga, ndagaruka kuri uyu mugabo Carvajal. Ni umugabo mwiza wakoze ibintu bigiye bitandukanye muri Real Madrid, ariko reka tubanze twemeranye neza ko uyu mugabo imvune ni nyinshi. Ikindi kandi ni umugabo mukuru. Kuri Osasuna ifite abasore bazi gukoresha impande kandi banihuta cyane. Kuri Carvajal ntago ikipe ya Real Madrid bavuga ko yari ifite kabiri nziza, nubwo uyu Kureras akina uruhande rwo kuri gatatu akunze kuba ahari neza, ariko twemere ko iyi kabiri itariho Trent Alexander-Arnold ibifite ikibazo, mu gihe ntago wayizera neza ushize uyu Daniel Carvajal. Ni ukuvuga kumusimbuza uyu Arnold baguze bamuvanye muri Liverpool, bari bazi ko agiye kuza agakina iyi kabiri kuko Carvajal yari ari mu mvune, ariko nawe ahageze ahura n'ikibazo cy'imvune. Ni ukuvuga ikibazo Real Madrid ifite na n'aka kanya abakinnyi bayo bari kujyaho basimburanye, kandi ugasanga nabo urwego rwabo ntabwo rwaba neza cyane ku ruhande rw'iburyo, by'umwihariko kuri kabiri. Ikipe ya Osasuna rero inyuma yo kubona ko ikipe ya Real Madrid ifite urwo ruhande rurwaye, ntabwo wabigeranya no ku ruhande rw'ibumoso rwabo, ni uruhande rwo rutarwaye cyane kuko uyu Trent Arnold avuye mu mvune, hari uyu Carvajal nawe nuko kumubanzamo. Rero kuri Osasuna yari icyuho kuri yo, icyo kintu tubanza tukemeranye. Mbega ikintu cya mbere tugiye kubanza turabanza turebe iyi Real Madrid amakosa ifite, abakinnyi batari muri forme baza bakajya mu kibuga ubundi ikipe ikabanyuraho ikaba yabaca muri humye ikabatsindana igitego. Ndaza kwabwa uyu Valverde ni umukinnyi mwiza ariko ukina ahantu henshi hashoboka, ariko nawe ni umugabo uri mukuru utabona umwuka wo kuba yakwirukanka ikibuga iminota 90, yaguhibye afite mu minota 40 myiza, ariko ni umugabo nawe ugera igihe agakenera igihe cyo kuruka, akeneye abandi bantu bamwakira. Icyambere ikosa rero Real Madrid yakoze, yashizemo Carvajal ku mukino nk'uyu nguyu wari ukomeye cyane kuri we, nubwo atakinye iminota yose akaza gusimburwa, ariko ikintu twemeranya nuko atari muri forme, ndetse n'uwo bamushimbuje Trent Alexander-Arnold nawe ntago twavuga ko ari mu bihe byiza. Ikintu rero kimwe ikipe ya Osasuna yashoboze ikipe ya Real Madrid ni ukudefanda neza mu gihe babaga batakaje umupira. Nta bantu bazi kudefanda neza, nimba batakaje umupira ntago ari bimwe bya Real Madrid. Real Madrid ifite ikibazo cyo kuba ifite abasitari benshi. Icyo kintu mumanze mucyumve kuko ni kimwe mu bintu bigenda byirukanisha abatoza cyane.
nk'umutoza uherutse kugera nuko ikipe ya Real Madrid kuyipanga yari ifite abakinnyi bamurusha izina kandi n'ubu baracyahari. Ikindi kandi ndibuze ukivuga gutya muri ubu buryo, ikipe ya Real Madrid ifite Vinicius imbere, ikagira uyu Kylian Mbappe, turabanza twemeranye ko ari abakinnyi beza, turabyemeranye 100%, ariko ikosa ryo bagira ni abakinnyi bagutsindira igitego, baguhereza ibyo ushaka mu kibuga, ariko ntabwo ari abakinnyi beza bagufasha mu kudefanda. Icyo kintu tubanze tucyumve. Mu gihe ikipe ya Real Madrid Osasuna ni ikipe utaba ifite abantu runaka, nimba itakaje umupira baraza badefande bose uko ari 10, ariko iyi Real Madrid urashobora gusanga n'abasitari barimo, hari Vinicius, hari Kylian Mbappe n'abandi bakinnyi bagenda biyumva bakina ku bwanya bw'ubusatirizi. Niba abakinnyi nyine bari buze gusatira, ariko nimutakaza umupira ntabwo bari buze kugaruka. Iryo ni ikosa rya mbere kuri Real Madrid, kutazagaruka ko abakinnyi bayifashe mu kudefanda. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu iyi Osasuna yashoboze iyi Real Madrid, narebye offside zabaye ku ruhande rwa Osasuna, sanga iyi Osasuna ntabwo yigeze irarira, ndetse naho yarariye ndaza kubasobanurira. Mu gihe ikipe ya Real Madrid yakoze offside 6. Icyo kintu mubanze mu cyumba kuri Kylian Mbappe ndetse no ku bandi bakinnyi. Kylian Mbappe ariko imipira myinshi yafataga yabaga ari muri orange. Ndababwira n'ukuntu Vinicius mu gihe Kylian Mbappe yisanze muri offside inshuro 2-3 birangira atagikina umupira wose bamuhereje, kuko abazi neza ko ari muri orange, ndetse n'igihe bamuhaye ugasanga ntabwo yiteguye kuba yagenda kuko bamushize muri offside trap. Ni ukuvuga ikipe ya Osasuna rero ni ikipe ifite systeme yo kurariza ijya kumera neza nk'ikipe ya Barcelona, ku buryo gukina na Kylian Mbappe nk'umukinnyi uzi kwihuta, wamuhaye umupira ntabwo wamufata. Icyo ngicyo barakiza, ariko murarize, iyo umurarije bitangira kugenda bimukura mu mukino, bikamusaba gusubira inyuma agakina aterera kure. Niba mwabibonye neza imikino Kylian Mbappe yatangiye gukina nyuma yuko yari amaze kwisanga muri offside zitari nkeya cyane, byatangiye atuma atangira gukina nka nimero 10, ubundi Valverde yazamuka akaza kuri yino 11, Vinicius akaba ariwe ukina ya nimero 9, ariho igitego cyaje kuva gushira Vinicius akaza gukina nimero 9, nuko Kylian Mbappe offside zari zikunze kumufata cyane, bimusaba kujya inyuma kugira ngo barebe ko yaza kuba aterera kure. Ni ukuvuga ikipe ya Osasuna gukinisha uyu mugabo Kylian Mbappe ni ugufata mediane yabo ndetse n'abadefenseur bakagira connection nziza, ku buryo isaha ku isaha bari buze gufata Kylian Mbappe bakamushyira muri offside, ubundi ibintu bikaza kuba biborohera bitabavunye cyane, kuko Kylian Mbappe ni umukinnyi wavuga ko adafite umupaseri nziza. Ikipe ya Osasuna izi kurariza neza, Kylian Mbappe uyu mukino wamunaniye bijyanye na tekinike ya offside. Bivuze ngo kuri Vinicius iki gitego kuza kuboneka, nimba uyu Valverde amanutse akaza kuri ya 11, Kylian Mbappe yasubiye inyuma ko yaza offside, Vinicius araza agukinira nka nimero 9, ubundi Kylian Mbappe ajye mu mugongo we, ku buryo nimba Valverde iyo igitego cyaturutse Kylian Mbappe kuko yamaze kwitarikize ko ari muri offside, byasabye ko Vinicius yinjira hagati ari igitego cyaje kuba kiboneka. Nuko ikindi kintu turi buze kuvugaho, ikipe ya Osasuna na offside nimwe yigeze ikora. Reka manze nihute kuri uyu mukino tuveho. Ni ikipe ya Real Madrid ifite amakosa menshi habe muri defense, wayize neza ni ikipe iri gutsindwa na defense wavuga ifite, kuko yakoze amakosa avamo penalty, yakoze amakosa atandukanye, ari n'indi penalty yari igiye kubaho kuri Alexander kuri takira yakoze, ariko ayikorera hanze. Nuko ko ikipe ya Real Madrid ifite uburwayi muri defense, tubyemere, nubwo attack yayo ari nziza, ariko kuri defense kurinda ibyagezeho ntabwo ikipe ya Real Madrid wayizera ko ari ikipe ishobora kudefanda neza. Navuze ko ifite ikibazo cya defense, rero ikajya n'abakinnyi batagaruka ngo baze kugufasha inyuma. Rero ni ikintu kimeze nkaho kitapfa kuva muri Real Madrid, mu gihe abakinnyi bazi ko bafite defense mbi, nabo ubwabo ntibagaruke babafashe. Ni ikibazo kuri Osasuna, ni yari amahirwe rero kuri. Reka ngaruke kuri iyi VAR checking ku gitego uyu baje kuba batsinda Real Madrid ni Raul. Iki gitego cyaturutse ku ruhande navuga rw'ibumoso ku buryo bwa Real Madrid,
yabacenze bazi ko ari orije, ariko VAR bamaze kujya kuri VAR basanze nibyo umukinnyi Raul wa Osasuna yari muri orije. Hari igice cy'umubiri cye cyari kiri muri orije, ariko icyari kirimo yari ukuboko, mu gihe ku ruhande rwa Real Madrid umudefanse we harimo ivi. Ahangaha VAR rero ifashe ibi bipimo, uribaza ati se ari hagati y'ukuboko n'ivi icyemerewe gutsinda mu kibuga ni iki? Icyo kintu mucyumve neza. Kuba igitego cyemewe nuko harimo ukuboko kutemerewe gutsinda igitego, mu gihe umudefanse wa Real Madrid harimo ivi. Ni igitego rero ikipe ya Real Madrid bayitsinze nyuma yo gucenga Asensio, ubundi umuzamu Thibaut Courtois bagahita bamutera ishoti amyegereye cyane, igitego kigahita kinjira. Ni ikipe rero yaje kuba itakaza uyu mukino, ariko ikipe ya Real Madrid kimwe mukino tugiye kwinenga, ifite abasare yego, ariko nibagaruke bafasha aba defense nabo bananiwe, bafite ibibazo bitandukanye, kuko iyi kipe ya Real Madrid tubyemere ko ifite defense iri kuva, ufite umwata kuri uri fresh unari tayari cyane. Ni ikipe wabonamo ibitego, ni ikipe aba ba Valverde na ba Asensio bakora amakosa menshi cyane, akaba yabyara penalty nkuko byaje kugenda rero. Ariko reka manze nkwibutse ikintu kimwe, mu gihe ikipe ya FC Barcelona mu gihe iri buze gutsinda umukino wayo uri buze kuba ku isaha y'isa 11:15, nta kabuza irayobora La Liga, ishiremo inota rimwe hagati yayo na Real Madrid. Ni umukino rero nawo uri buze kuba ukomeye kuri bo, kuko basabwa gutsinda yego kugira ngo baze kuyobora basubire ku mwanya wa mbere. Iyi ni Manda Sport TV, nge ndi ari Rwanda, kanda subscribe uzajya ubonera amakuru ku gihe.